Dragi prijatelji, znam da sam rekao da ću objaviti još mojih lepih slika, ali pre toga želim da objasnim zašto slikari slikaju apstraktne slike. Na prvi pogled one izgledaju neobično, glupo neki put, ali u suštini sa apstraktnim slikama slikar pokušava da prikaže sa bojama i oblicima nešto što se klasičnim slikarstvom ne može prikazati. Pokazat ću vam to na konkretnom primjeru. Ova moja slika, koja smatram da je dosta lepo i skladno napravljena što se tiče boja i oblika, predstavlja u suštini kritiku našeg savremenog društva. Tama u gornjem delu prikazuje tamu i ništavilo koje nam se spušta nad naše glave, koje nas guši i u kome nestajemo. Donji deo je to ništavilo u koje svi tonemo. U sredini je svetlost, zadnja nada čovečanstva i nada da će neka bolja budućnost dočekati nas i našu decu. Eto, zato postoji apstraktno slikarstvo. Zato sljedeći put kad pogledate jednu apstraktnu sliku, nemojte odmah odbaciti ili osuditi. Možda ona ima mnogo dublju poruku nego što mi na prvi pogled izgleda. Proučimo je, analizirajmo i možda saslušajmo slikara šta je time hteo da kaže. Uvijek sam smatrao da slikarstvo treba nešto pozitivno da potakne u nama, da se osjećamo lepo, da se osjećamo prijatno. Ali današnje savremeno slikarstvo vrši i kritiku nas samih, našeg društva i svega onog što možda nije tako savršeno kao što mislimo. Možda zato se i osjećamo neprijatno kad pogledamo neke slike. Ne zato što su slike grozne, nego što vidimo nas, naš unutrašnji svijet koji nije tako savršen kako mi mislimo. Zato sljedeći put, kad budete pogledali neku apstraktnu sliku, nemojte odmah otići dalje, nego je pogledajte, proučite, pogledajte šta ona pokušava da nam kaže. Da li je to kritika društva ili kritika nas samih, naše unutrašnjosti koja nije tako savršena kao što mislimo. Slika će nam možda pomoći da shvatimo sebe, da prevaziđemo naše unutrašnje negativnosti i postanemo bolji ljudi. To je i poruka umetnosti. Hvala.